الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya tiap-tiap dumatong in waktu biya sinjaman na to ini kita niyo mamuso daing mga bunga sin pag-iman insyaallah. Waktu sin guru na to mulia bimil ka to taniyo pangadyan sarta pagpatumtum. Waktu ini na yari na isab kami amuin umanup kanyo supaya maka kawa kita niyo parbahagian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalukay itukbal ko kanyo in guru na to kalasahan wairun na rukayin na kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatfaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini kabiaksahan sing kita niyo tukbal na mo na isab pahadarat sing kamu hiatud na mo maun palawum sing pamaybay niyo in kallam si mahasut si mahatinggi iwan sin hadis sin junjungan taniu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Salta salam kasila sanamu kaniu mga kataw tay manguran haagama. Maka mataud balikan halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tay mangud namo. Yari kita niyo biyaw na dunya naguhula. In dunya ini aun kakuyakan di. Salta kimuyag na kita niyo. Mga tay mangud na mo, indun niya, misan aong kakuyaran, bukon pagulaan. Indun niya, misan aong kakuyaran, magkapinda. Kakuyaran bihaon, ada kala konsum, bukon na kakuyaran. Mga tay mangud na mo, indun niya labayan na to sadya. Bukon paghulaan. Dahil nga sa bagyad to. Bang aon kaya ibukan taniyo. Di hadun niya na iniyan bukon na kaibukan kakkan. Mga tay mangud na mo. Ayaw na to kalupahan. Aon sadya kaya kawakato taniyo sinallahu ta'ala maripadunya. Aun sadya tiya hapit ka to taniyo maripadunya. Aun paghulaan marayaw. Way nakasusahan kakuyakan nakataan. Dahil nga sa babyad to, masimasira mga tay mangud na mo. Impangadyan na to, bunga simpag iman, amo na ingkub, iban makakuyan. Nagpalmanin Tuhan taniw Rabbul Alamin. Amin ayat na basya taniw kaina. Innal ladhina qalu. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Sa bunnal tuud. Salta mabunnada. Damikian amurin bunnal. Imbay tak si maha cuci maha tinggi. Hinda siyo alladzina amanu. Imbunnal da iwan timay masing kasabunnalan amuray mga sila. Hiyari hadunya na hinanginatay nila beriman. Na hinangin kabuhi na nilarihadun niya pag-iman. Nayarim pabayta si mahatut si mahatinggi. Innal ladhina amanu. Sa bunnal to di mga silayan. Usog na kababain na ka. Wa amilu salihat. Amin mga sila na hinang beriman. Tiyapilan nila impamarat saya nila. Sinhinang kabayaan sinallahu ta'ala. Sinhinang kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, janji sinallah. Kanila ini. Alladzina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Pagbaya iwan kawas sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Piyawaitaan sila. Aun siya sadya kanila pagulaan. Tay mangud na mga agama. Nagsadya to din tao yari dunya. Simpagulaan niya. Nagsadya to din kita niyo yari dunya. Sing kabubunahan niya riha dunya. Dengan pagkaon, papaginom, papagbadyo, pamaibay, pasasakatan, kata namin kabubunahan sing kabuitan niyo, mataod daw nagsadya. Mga tuan, pagsadyahan na to, imbiyay ta sinallahu ta'ala.
Yari kita ni wadunya magdurunggo-dunggo kita ni pakubon. Matod na nag-a-apply kubon, pangubulan ka niya. Ibuhanin taon. Mga tuan, magsadya kita ni usindahon. Migding hadun niya harap pakubulin panagnaan. Hulaan ng kubon. Malukay magtakad day noon. Kay mangudnam pasanyangun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yung mga bariman, amin maku, giwang makuyag. Inatay nila, injantong nila. Nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutungbasan ganti kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sulga mga tuan. In sulga firdaus. Daing mga umbol hambuk sulga. Papahulaan. Iwan papaghulaan. Hisim pahulaon sinallahu ta'ala runahan. Makalamu di mga barima. Daya sabiad to mga tuan. Pakuyaron na to, inatay na to, simatan makakuyag. Bangin atay taniw, yung kabwit taniw, kimuyag, sin temporary kuyag, yari adunya, pakuyaron taniw. Inatay taniw, sin original kakuyagan. Amo na yung biyayta si mahasot si mahatini. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Siya sadyahan sila sinallahu ta'ala. Paghulaan sa rayaw-rayaw paghulaan. Ang atay mamud, bang, aon siya sadya sinallahu ta'ala karayawan paghulaan adlaw susungon, damikyan marayaw rin parasahan nila diya dunia. Ang atuan, yariin, hadis sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hisiusiu makalapal sin lapal ini dumiwanadlaw way lumuhay lapalun sa kyaw ni taninong matininaglapal. Sabab bukun kabiaksahan nila hipaglapal. Inain lapal ini kakuyakan sin Tuhan. Uno yan Tuhan. Raditu billahi rabba. Makuyag akulong niya. Kakuyakan niya. Nauning kakuyakan niya. Aming kakaya-kaya niya rin dunya ini. Kimayog na yung kaywanan na pagtalian. Yung kaywanan timambuk na sa pagtalian. Bukon. Sa ingkakuyakan niya, raditu billahi rabban. Makuyag ako. Magtuhan tunggan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan, upamakun luluunan, umuin halaw niya yan. Ipaglapal ka sa diyan atawa aon upamakun luluunan aon halaw niya yan. Aon tuan luon niya. Nabang aon luon niya unuin halaw niya yan. Inluon sinlapal. Raditu billahi rabba. Hikaisa niya. Tauhidullah. Panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna inhiatud singkana bihan iban karasulan. Pamanut siya ababaw singgong. Bukun nagatud kawasa, bukun nagatud sin, bukun nagatud pagkaon, sabab nakauna na yung katantanin. Yung kagunahan na kuman si manusia,
manauhid sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuning kagunahan sin ummat ini. Umbul hambu kagunahan sin kabuhitan ni makuyag. Bukun makuyag ang material. Bukun makuyag ang panyap. Naing kita ni Wiyong kimuyag hakapanya-panya riha dunya. Kimuyag kita niyo malingkat bang? Hamalingkat sa sakatan, hamalingkatan si malingkat. In kuyag si mariman, kimuyag day sa babiyad, to sa kuyag magtuhan. Dahil nga sabihan, tuwang day nga tuhan, kuyagan sila. Bang bukod day nga tuhan, wala nila naliupas yung kuyag nila sa baboy na pahala. At tulad yan tuhan. Nabiyahon, kaya lupasan kita niyo kuyag, wala pahala. Bukon pahat, wala pahala. Nagdosa pa hakuyag yan. Na, uno yan mga tuwan. Raditu billahi rabban. Makuyag akulong na magtuhan tunghan pa Allah. Wabil islami dina. Iwan makuyag ako mag-aga maruna kamay ni. Wabi Muhammadin Rasulah. Tulapan. Turalapan. Bang may tumalapan, dumiwan sinadlaw, unim dayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana hakkan ala Allah. Kapatut sinallahu ta'ala. Mayroon na tagkapatut. Pagbaya na si mahasot si mahating, mayroon na makapagbaya. Bang niya kaya lapalin-lapal lepto. In naglapal bar iman, in naglapal naghihinang pahinang marayaw, kapatut sinallahu ta'ala, kakuyakan siya. Hadlaw kiamat, mga tuhan, bang makuyag na yung Tuhan ka, tuhadlaw kiamat, makuyag na sa lukay tayariya dunya. Dahil nga sa wabiyad ito mga tuhan, pagpraktisan tanyo yung kuyag mapahala. Ada po ning kuyag, way na pahala, misan kita rin na kuyagan. Kalupasan pa kita kuyag. Nayad ito mga tuwan. Dahil nga sa wabyan, aun bisyara si mga sila hukama. Aun bisyara si mga sila pudala. Si mga tao, wala nalupas sinakal nila, wala nalupas yung pikilan nila, iyaring kabtangan nila, tungod pa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuyag mga tuan, inhiatod sing kanabihan iwan karasulan kuyag. Bukun astun, bukun pagdugal. Na, unimbis siya na nila yan. Anna man radiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula, si makuyag hatuyad to. Mala Allahu sadrahu ghinan wa amna. Hisiusin na kalapalhad to, sintuyad to. Kawasasin Allah Ta'ala, way kawasasin tao. Koneksyon niya to, pakawasasin Tuhan. Pasugpatan niya to, pakudrat iradat si mahasut si mahatinggi. Uno, hipuun sinallahu ta'ala. Indaghal niya, injantong niya, rinan, pagdaya. Natuan, aun dayahan biyaw, nalawang susa. Mayingkan dayahan. Naindaya ini kuyag. Hipuun sinallahu ta'ala yung jantung niya. Kuyag. Bang biyad to aun dayahan. Wala kiyong kuyagan. Halong buka. Kaya talaw siyang buka. Ayon, mga tawaman nila yun, mga tawrayahan. Tiyalaw na simbukain kayo manan. Hip.
Papag-explain nung sinsin niya simpagdaya niya, may takulong na nagdaya simbiha. Aun hambuok, wala kimog na nag-explain simpagdaya niya. Bahay kubo dalawang ninyo, unimbayaw. Yung bahay kubo kaniya, may mga bihaw. Aturan niyo mga tuwan. Suway mo lang niya, hiway ta ka mo, bang may ta ko nagdaya. Tuwan, yung pagdayain, hipuun sinallahu ta'ala. Inlawm sindaghay niya raya. Daya iwan kuyag. Turayan tuwan. Naindayahan bihaw na mindaya sinta upatang nagtapok nindayahan. May ta. Auditun na yung pagdaya niya. Himbay niya, in sasakatan niya, in lupa niya, in kabun niya, kataan. May ta ko nakalupa bihan tao. Mga tuwan, aun pagdaya. Makaig simbuka. Makaig sing kasusahan. Ampay pagdaya hamasa na to ini. Di na makatug marayaw. Di na makapanghirad-hirad marayaw. Na mga tuwan, hipuun sinallahu ta'ala pagdaya. Inlawm sinatay niya. Way kabukaan niya taon. Way kabukaan niya riha dunya. Way kabukaan niya long kubul. Kuya ging katantan mga tuwan. Hindayaw para sa. Dahil nga sa betu, aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laysal ghina. Buko ng pagdaya. Bikasratil mal. Buko ng pagdaya hataw sinsin bang wala doon ng kuyag kabayaan sinallahu ta'ala. Naunin pagdaya. Bangin pagdaya ruunin kabayaan sinallahu ta'ala. Doonin iman. Doonin hinang marayaw. Sahal tak malanuin natay niya. Dayahan. Amunin beta sinallahu ta'ala. Ayat. Hafal man niya. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di makatawangin alta. Di na makatawangin anak apo. Hindi tanto makatawang sinagta muna, sinanak apo muna. Wala dooning kabayaan sin Tuhan. Wala dooning kabayaan sin Tuhan. Kuyag hasin niya iwan ang panugod niya. Illa man atallaha biqalbin salim. Atay manan. Na mga tuwanin ummatin yamin kita niwiyaon kaya pitnahan ng kataan. Kaya pitnahan na kita niyo simpagdaya. Wayroon na mawaya miskin po. Yung kabayaan sing kataan daya. Dita sindi pangadyan aun pagdaya biya ini aun pagdaya biya. Aun pagdaya buko na taw cincin. Nawang kau rin na magdaya taw cincin bang man kau rayahan doon ako giwan kuyago. Hipuun sinallahu ta'ala. Injantong na to sin pagdaya. Wa amnan iwan kahayang. San na mataw din alta. Tawang kita ukun mahaya. Di makatugay gadiran. Di makapanghigat-higat. Nah. Faijara dialab. Apabila kumuya ginipon. An Rabbihi. Patuhan niya. Fayakuna minar radina syakirin. Makalamod na siya ang mga tao. Ugiwan ko yan.
Iwaning kuyag niya, piyag suko niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bang di marihad tu mga tuanin lawan ni al-ghadab. Pal-ghadabu ra'su kulli khati'ah. Indugal. Laung si mga tao hukama, laung si mga tao pudala. In pagdugal, uno-uno narugal, nakura singkatan, hinang di kumugdan. Nakura singkatan, pikilan di kumugdan. Sambil magsambahayang, bangkaw nagsambahayang, durugalan, di na kumugdan yung sambahayang mo. Kumaon, bangkaw rirugalan, di na kaw kansugan. Matug, diurugalan, kaw ikaw makatug, maglimpa-limpa kaw. Bihan mga tuan. Al-ghadab, nakura singkatan, hinang kalungan. Wairu hinang natu kumugdan, bang diurugalan. Wa aslu kulli baliyah. Iwan puunan singkatan mangdahi pahinang bala. Indugal. Naing kuyag mga tuan. Hindayaw para saan sintaw kuyagan. Sabang man kuyag kawayaan sintuan. Na may tayad to. Sabab aun kabayaan sin syaitan. Yung kabayaan sin syaitan, tu parakala. Bangman kau astulan. Bangman kau kuyakan simpa kuyag dengan Allah Ta'ala. Uning kabayaan niya. Yakulu ma la yarda rabbah. Pabay sarahun kau simbis sarari kabayaan sin Tuhan mo. Kaya sabi at tumisara na kau sin kanapsuhan mo. Misara na kau sin denga sahwat mo. Misara na kau rin apikilan mo. Tulayan mga to. Mamung siya. Papamungon siya, pabisarahon siya, sindi mapatut. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Nang dada na kaniya, in family niya, in kampung niya, in bagay niya, in jamaan niya, in katantan, nang dada kaniya. Ang paingkadtangan labay rin akuyag, in nang darada, maig ng pangdada. Sabab, amonting kabridaan sinallahu ta'ala. Wa kulu linnasi husna. Ini pamuno tudyo pamano siya. Marayaw siya. Amo yanin piarasin Tuhan hakanabihan. Sababin taumak ka. Hawala pa injunjung ang tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam di matung. Aun na pamarinta nila. Aun na pagtuhan nila. Sambil intuhan nila labi tungga to sintaw sintuhan nila. Kiyukuyakan sila hadto. Tiara sinallahu ta'ala yung kahinapusan na biru. Magdismantle sinatulan niya to. Magpapas yung mga pamarintayad to, yung pagtagipon niya to. Kuyag to, anong biyata kanila? Bukod aston. Kuyag. Dahil nga sabab yan, sambil maabuti nadlaw kiyamatin taumak kayaon, halong kuyag. Imad to pahula yaon, halong kuyag, dawirong na nagdara astul. Migdeng haula niya astulan, pagdatong madto, kuyagin nalok din. Turayan mga tuan. Ring nga sabiad to mga tay mangod na mo. Insay tanubos ng baita. Matampal ng baita, saitan.
in syaitan di laulon dia pusun. Namaita na syalo ghairi mabuta sin jasad. Iwan sinyawalihan sinanakapu Adam. Pindahun niya. Bang siya kiukuyakan magtuhan paas tulun niya. Bang siya kiukuyakan pabakain niya kabayaan sin Tuhan paas tulun niya. Dahil sa sabihan ito, pabisarahun niya sindi kabayaan sin Tuhan niya. Uno pa ini karuha. Wayat alumala yarda rabba. Iwan pahinangun niya sinhinang di kabayaan di kakuyakan sin Tuhan. Uno pa. Wayanwi ma la yarda rabbahu. Papagniatun niya. Sinniat di kabayaan sin Tuhan niya. Hintu yaddu mga Tuhan. Ipanghapa sin syaitan. Bang mayan di kuyakan tau hakuyag kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabihan tu mga Tuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam inda mauti ibnihi hawaktu nawapatinat inanaknya Ibrahim nagtangi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam timuin luha niya kaya na siya si mga kaiwanan sahabat Rasulullah bukun ka nagbayta kau. Di man jari magtangis bang ang mawapat. Nalong niya ho. Namay ta lang na nagtangis. Nalong na yun ako nagtangis. Buko namin tangis piyang langan ko. Wala na kulo. Di kita mamung bang bukunda kabayaan sin Allah Ta'ala. Yung pagtangis ini, tabiat sin mata. Magtangis. Sa bukong tangis sa mimpiang langan nito. Tabiat sin mata. Hawap pagwapat sinanak na Ibrahim, timangis. Uningan sin tangis niya, rahmat. Na yung tangis sing kita niya bukon rahmat. Mulka waliyadu billah. Astul sinallahu ta'ala. Naita, ingkay wanan magpukpuk sinu, ingkay wanan magpirit simbadju, ingkay wanan magpahawid. Tumugpa di nga taas building mataas. Pangaon mawapat ka niya. Yan tunalong na yung kalasahan ko. Niya tayo magpapatay na isa ba. Intangis niya tu insilawak niya yan tu bukun rahmat. Aturan nyo yan mga tuwan. Damit kiyan mga tuwan yadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hamuk sahabat. Nawapatin anak niya. Hi Ibnu Fudail Ibnu Iyad. Nawapatin anak niya, sulangin na hinang niya pahinang sinabi. Kaya tawa siya. In Rasulullah nagtangis timuin luha. Pagluwak sin sahabat ini, Ibnu Fudail Ibnu Iyad, nagtangis, hawak to nawapatin anak niya. Ay bukon to'y nagtangis. Kaya tawa. In Rasulullah timuin luha in siyat kiyatawa faqila lahu atadhaku wa kad mata ibna ay kau na alam na naajaib kami kayo kimatawa kau sin nawapatin anak sabti ito aning piyabidaan in Rasulullah timangis in siya kiyatawa ato rawangon yung pangadyan din. May takolong na timangis ay kiyatawa. In Rasulullah lang niya nawapatin anak na Ibrahim nagtangis. In ikaw kiyatawa. Pakalay na kiniya.
Inna Allaha qada biqada'i wa qadari. Fa-ahbabtu an arda bijalik. In Allah Ta'ala lang na piaratong niya na in pargantaanin pakadalan haanap ko. Hasababiyad tulong niya makuyag ako simbihan puragbus. Kuyagin kaniya. So, impagtangisin Rasulullah, rahmat, in pag-uyom niya kuyag, aturayan doon. Narika to, astulanin to. Miya telong na hina mo, yama mo yung isang kautimangis. Aturayan mga to. Nain ko sa maghakak. Di yan tumanjari. Maghakak, makamatay sila tayo. Ampain siya iyuyong. Biyasim pag-uyom sin inahi Ismail. Hawakto na maidna. Hawakto biya iranna sin Ibrahim. Biya itaan niya, inasawan niya. In anak talong niya, nahinangon siya. Bukon siya timangis, umuyong na. Ayaw palong niya anak, tabaran ko, wang kahunahan sin Allah Ta'ala. Kuya, hakabayaan sin Allah Ta'ala. Pag Manila hahukuman hapargantaan piaratong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aturayan mga tuwan. Inamuok tangis. Inamuok. Kuya. Maita, kiyuya ka na kulong na sin pakadaran. Piaratong kako sinallahu subhanahu wa ta'ala tudyo panak. Aturayan. Marayaw rakaruah. Nain ka to di humuha pabukon marayaw. Sa babing pagtangit nila sa kaulaw, nagblame patuhan, may tapyatay anak niya. Sin mabapa siya magulid, mabapa siya magpakaon, mabapa siya magbanding-banding diya kay kadikaran ini. Silawak. Unungan niya ako, unungan niyo na ako. Mamu, unungan niyo na ako lang. Tumog pa iwandi, magbiadagbos mabuka day siya. Na aturan niyo mga tuan. Yadtu inhi al-Fudail ibnu Iyad. In Rasulullah timamis. Tatangis rahmatin kaniya. In ibnu Fudail, nawapatin anak niya, nagrida siya. Kuya. Karayawan karwarwa mga tuan. Na, dahil nga sabab yadto. Laong simbata biyaw, criticized na siya singkatan. Sa gawa mga tuwan, impamaugbog niya kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuin taon. Isa, dua, tuin taon niya. Hamuk deng hatu ini, iwan tu ini magagad. Wajada halawatal iman. Kabakan mo na, inlanab. In sarap simpag-iman. In pagkauntuan, bang masarap, diya sambuangan ini, misanda niya to tas simbud sambuangan, kadtong si mga tao, mamus sa sakatan. Mamus sa sakatan maparon. Sa mabiyad tulong na rin ito'y masarap pagkaon. Masarap pagpaiguan, damik yan, lagunda. Yun, turid tulong na kan layo ito, masarap pagpaiguan, matura. Kaya baka na yung sarap pagkaon, sarap pag-inom, sarap bay, sarap pagpasyal, sarap sa sakatan, sa kawatuan yung sarap simpag-iman, wala kaya na naman na ito. Na yung masarap pagkaon, di kahukawan.
Damikian labi aula, wang mukyan na naman, in sarap simpag-iman, di kaukawan. Daya sa timbar iman, halawang kuyag sila magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na imbay ta sinjunjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu, para kala, doon muhan ka na naman, in sarap simpag-iman. Nauno yan mga tuhan. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Maka unain lasa patuhan iwan sin rasulnya. Dahil nga kataan kalasahan tani. Bang makauna na inlasa na to patuhan iwan sa panabi niya, parasul niya. Labi rin sin lasa na to, pabaran na to, pakataan kalasahan na to, kaya na naman na to inlanab sin pagina. Nabiyahon tuan lanab sadya sing kapanyapan inliawag na to. Badyo, kasarapan na ito. Masarap lang ng badyo ni badyo. Sa amin mata, kasarapan na ito. Masarap lang ng sa amin mata, ini sa amin. Nato ba yan? Sa kata'mal iman. Kana naman mo inlanab simpag iman. Bangyan doon yan. Salaso man kunna fihi wajada. Kabakan yan. Bang bukon doon na to, hindi na to kabakan. May ta. Into inituan. Puunan singkatan kuya. Dahil nga sa mabiyad, tuin tauri hadun niya ini kiuya kan siling katadun niya. Imbari iman, kuya kan sila sa temporary kuya. Bukon permanent kuya. Nah, ini karwa mga tuan. Waman kana yuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hisiu-siu intau luma sa hatau. Sa bukun la sa umpiuhum. Sa liasan niya kabayaan sinallahu ta'ala. Kakuyakan niya. Kana naman niya yan ino. Dahil nga sabab yan, aun hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ka Nabi Sa'id al-Khudari radiyallahu an. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna min da'fil yaqin. Sa bunal-bunal tuod, lumamay pag-iman sinta. Nawang mo kita na masa na to ini, kumawa ka mag-analyze, taubiyaw, sabiyaw, matod mag-analyze. Sa pag-iman, mayroon. Ay na ka kumawa mag-analyze, tao sa analyze na yung pag-iman mo. Yari beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min da'fil yaqin. Sa bunal-bunal tuod, lumamay pag-iman sin tao. Nauna ni kalamay ta siya limamba. Sabab, antur dia. Kimuyag na siya. Sin kakuyagan sin tao. Wala na siya kimuyag, sin kakuyagan, piyakuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Antur diyan na bisaktillah. Lumamma sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min iman sin tawmen kan makusub. May ta limamma uning sabab kimuyag sila singkat kuyagan kita nila tao. Sa kakuyagan biyata sin Tuhan. Hakitab ni aming kakuyagan beta dunay ni di kumuyag. Sababing kabayaan nila kuyag, kana naman sin simod, kana naman sin gimpaisan, kana naman sin kataan. Ampay kuyag dunay ni wala nila pakyan na naman. Actually ka na naman mga to. Na. Lumam masabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-iman. May ta, limim pa hatay nila ing kuyag. Hatao.
bukun kuyag, kakuyagan, piyakuyag sinallahu ta'ala. Imangiing kuyag payad to, kaastulan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Turayan to. Uno pa ni karwabeta, wa an tahmadahum ala rizkillah. Alamat malamman yung pag-iman nila, pujihunin tao. Magpuji na yung tao, hakarayawan dihil kanya sintuhan, bukun tuhan yung puji. Tao yung puji niya. Ngayon kanin nagdihil sinrijiki, tuhan, bukun tao. Tao na in puji niya, sabab tao yung nagdihil kanya karayawan. La yashkurullah ma anna Allah huwal mun'im alayh. Al-mun'im hakiki huwa Allah. Bukun tao sa kalituan, piuji niya ng tao. Amon lang ni nakapareho parasahan ko, kaya rila na kusin barkala-kalaan. Dahil nga sa babyanin wa sa nato ini, kiapitnan na yung tawasin. Kataan, wayroon inwala kiapitnan. Inwala na kiapitnan nasin, amuray mga sila bariman, makuyag. Sing kanila, wala sila kimuyag simbukun kanila. Aturayan mga tuwan. Nayad timbeta katutan. Na-prove sintawin dayaw parasahan. Simpagkaw ni man, simpag-inom lawakon nila. Sa wala na to na puprove. Wala na to, kaya na naman inlanab simpag-iman. Kalasahan na to muna yun. Iwan bang aunliya sa na to tao, ay na to lasahon aun piyo. Dahil nga sa babian beta sila sallallahu alaihi wasallam pa umat niya hasusung. Amo ni masatay. Tumao din tao himinang sininang dusarakula. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair daing hamang arusa sa lagu-lagu ukukul walidain. Din anak di na magadda tamaas. Pagkadatan niya di maas niya bang takasin. Pero ulong ni maas ini magpanglihil si. Ukukul walidain minal kabair. Aturayan tuan. Aung pahamok kabair. Sumunod doon ini. Kaulujur kabtangan kaputing na tuan na juja na ni madya na simpasalan pagputing ang masa na tuan biadagbo si majority sintaw suong na magputing aong patuan mangida kabair da bukon siya kair dusarakula da Syahadat tujur magsaksi na at umangi saukat siya kaya budihan saukat siya kaya rihilan tausul ka lang ng tao ini turan nyo yan mga tuwan kiuyakan na siya na mga tuwan inda Rasul sallallahu alaihi wasallam betaan kita nyo lasa paglasa kamu ayaw kamu kumuyag singkatan niya riya dunya ino ay kapusan ini. Bang wala doon yung kakuyakan kabayaan sintuhan. Na, lasahan yung taon, haway puhungon mo, uno-uno koneksyon sa impiyuhong mo, koneksyon dengan Allah Ta'ala, bayaran sintuhan. Ano garaan sintuhan? Tumbas dahin dia dunya sambil paadlaw akhirat, liasa mo yung tao, wukun kal na, ang piyuhong mo kanya. Uno pa yan doon. Nabang mabaya na hanto, ka na naman muna, indayaw si pag-iman.
Makug na kau, hakabayaan sintuhan. Bukon na kau makuyag, hakabayaan mo, piyuhong mo atao. Magkuskusuging kalingugan sin umat ini. May kanimbanos sin nikmat dihil kanila sin Allah Ta'ala. May tayat to. Kimuyag na sila sin hatao patao. Wala na sila sin kimuyag. Sinding hatuhan yung katanta. Na, uno pa mga tuhan ini katu. Man kana yakrahu an yarja ilal kufr. Ba'da ij'an kazahullahu minhu. Kaastulan niya. Magbalik pahinang kakufur. Kaastulan niya hininang kakufur. Bang mo kaastulan hinang kakufur. Inardat kakufur. Uno-uno na kakufur. Alamat. Kaya na naman minum. Kaya na naman mo insarap sin pag-iman. Bihan mga tuan. Na, imasa na to ini mga taymangod. Balikan na to, kaya na naman sin tao kuyag de nga tao. Ada po ning kuyag de nga tuhan, kaya unitan kita niyo. But sabab, wala na to priyapti sinatay na to, indila na to, impito ang gautabaran na to. Mga taymangod na mga pag-aama. Apabilain tao rin na kumuyag. Simpakuyag. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, yari maghapin kaniya. Kalu impamung si mga tao marayaw. Anar rida sa bunal-bunal to ding kuyag yan. Namimbiyay sintuhan yan. Iban biyay sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang niya yan biyog bukang. Aon maig ding halom sinatay niya. Maig ding halom sinjantung niya. Indua parakala. Amin makasipu gatao. Uno. Matangtang ding jantung niya. Al-hawa wa syahwat. Maig na ring halom sinatay niya. Inhawa nafsu niya iman si syahwat. Under control sinin. Under control sin Quran. Pagkatuhanin nagbutang sin nafsu na to iwan sin syahwat na to, kontrolon sinin. Bukon syahwat na to, iwan hawa nafsu na to, nagkontrol ka to tali. Tulayan mga tuwan. Maita, inagi nila si mga hukama ini, la yajtami'u rida, la yajtami'u diddani ala qalbil mu'min. Di manjari maghambuo in nagbabangga, in nagkukuntara halom tinatay si barima. Uno yan. La yajtami'u rida wal hawa wa syahwat fi qalbil mu'min abadan. Di manjari mahambu kalom atay sinambuk taubar iman. Kimukuyag siya kabayaan sin Tuhan pag-uus, kimukuyag siya syahwat niya iwan sin nafsu niya. Di ito manjari, maghambukin din. Kuyag sa niya. Na, bang timaasin syahwat, di nga kuyag, maiging kuyag. Sumarawa mga tuan, bang timaasin syahwat, iwan sin hawa nafsu niya, naiging kuyag. Amo at timpamung si mga sila, barakal. Miya makada Quran iban sinadis. La yajtami'u ar-rida wal hawa wa syahawat fi qalbil mu'min abadan.
di manjari mahambo. Ingkuyag. Pag-ubos miya makad ko sa masawat mo iwan sinawanap sumo. Imbihad turagbus. Mga tuan, upamakun magtimbang, di manjari timbangon. Sabab naglalamo. Namura-murahan mga tuan. Maun kita niyo pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hipuon na to, iwan hipahipo na to, Allah ta'ala, injantong na to. Sebab janji niya. Janji niya katutan. Hisiu-siu maghinang pamarayaw. Amanu wa amilus salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Na murah-murahan mga tay mangud na mo, miabutin waktu na to. Bangmayan, inatay na to. Bangmayan, indila na to. Bangmayan, impito ang gota baran na to. Magmakuyag kita ni wakakuyagan. Yan ugara kato taniyo sila Allah Ta'ala. Hilwa na to. Biya pagkaon. In astul. Iwan sindukan. Hakabayaan sila Allah Ta'ala. Magtag-ipon kita niyo kaniya. Iwan kuyag. Tumangkis kita niyo. Dengan murka sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba't sabab? Inhamasa na to ini mga tuan. Magtatao din manusia. Magtatao din karayawan. Bangin ni wala doon in kuyag. Kabayaan sinallahu ta'ala. Piriglo mawalis kuat in kuyag. Pa kuyag. Pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li walakum. Walikapatil muslimina min kulli jambin. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami harap Islam, alhamdulillah. Yadto na in pengajian sing kita niyo serta patuntun sing guru na mulia. Murah-murahan natapusok kita niyo rin ang mga bunga. Amin siyapot niya kato tanyo in bunga amoy hindi siya magka ini baruba di mapinda in ini kahalan niya in karayawan niya rin di hadon niya ini sampai dumatong kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang taiya akad dain amin pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena in pamiat yaon na dahin dah Tuhan Rabbul Alamin. Sababin Rasul na daak sadya siya sin Tuhan Rabbul Alamin. Datain siya uno-uno yung daakan siya ng Allah Ta'ala di sa magpaminda. Agaron niya hadya yung katantaan pabayta kaniya harap pa umat niya. Murah-murahan na sinari amoy nakahampit kita niyo rin ang mga bungayad to. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala tukbal na mo in pagsukur naman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta pakataan amoy in di malamod ka mo sin parkala ini iban da isab si mga wala pa nakalamod insyaallah na manawag-tawag kami pa amoy in mag saw-saw kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala sin pakaradyaan amin yari ha amin lugal tabihayaon yaon sarta in perkala ini naro po niniwi mga ini kalalangukan matutuod ini sarta na sa lagpo-lagpo long ta karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala aamoy in mabaya lumamod sin perkala ini karena in kita amoy in di ta nagkakausan humatod sin kalam sin Allah ta'ala pa kabaybayan sin siu-siu bihayan sumagawa amin sabab sadya sin limamon kita niyo nabiya sa kaulaula kita niyo ray sabin di mga ini imalok kanila adlaw akhirat madawhat na to ito katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala sarta na salam dua akan yung katan uno-uno na binaybayan kamo na kabutang sibuda halaw man sinula na to ini sampai na pakwa niya sampai na mabot madto pa amin hula malayo hula Arab hula Islam. Salam doa akan yung katan mga katawtay mamuran sin kami iduhal ko pa na to mulia in pang hindua maghatam sin pengajian na doa waktu ini insyaallah palya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أهوالنا يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا طيبا مقبولا يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك صحة في إيماننا وإيمانا في حسن خلقنا ونجاحا يتبع فلاح ورحمة منك ورضوانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.